Mzee mtayi wanje nakwasa omwana wange kushayini kenshi akazarwaje yakoraje yashomaje yamuntu w'edini namukwase akumudini ayitumuye umoro ko mwana wawe. Amina. Machire shayini gumiza mozo mu family ya Burisa babone wayemerera. So kandi yes katorere omuzire wa Julius na Wayne ecyakugamba mugurusi captain na mama mwibara lya Yesu twina kusemererwa kwingi muno kandi hati shayini tujya kumurorera kurungi kandi tukarokoka twina na Yesu kandi tujya kumugonza muno. Amina. Mwebale tuzaliro mwisiko murungi kandi ayina Yesu. Very good. Very good. Ebigambo ni checho